ni rucini rwega muthenya wa umuthi matanya maitu ati ni muraritie o thayu na muthenya wanyu wanjiririe we murathime tabarira ya Kimuri Cecilia Inoro TV igwe guku turauga no mwathani ni nditagwo Michael Jenga chabawira wa rucini ni ndio kuna mwathani kahoma runego kigoco kira kiratongoretio na mahoya ni karo ikiutete wira koguo riu ekejuge rukiriti ni kiaga ne tugaga warora ho mari ngaigwe da kunogora mumero ni ndawira ore brede era mutware kirobono kwigwa tugete atiriri andora mashukaga ariange na gucambania etugitire dukano ni kuri andu matwonaga wega wa mundu torage kurenda gathuti ke gatage kuya kwa andu makoo tuna kiwiru fulani iyo ni haoneka ni mwega metago gitamahoha kana itamahoha ri these species mwiriga ukuhiririe itarariki no itarariki ucio kinyamuke gitarariki ni kyo no gitamahoha ri niki uzaga fluids to nikiri nyamu ihana tare mahoha so gikagia fluids as a venom ya kwegitira okay so it's very demonic to mudo awete gitamahoha riu ariko utiri wega ura wamo atuona ageditaya no igwo no kire gitamahoha dare handu ndera mudo atiriri kaige twiroragera ukona uthaka wa nyungu na ukona nyungu ejega muno no doe process ira nyungu egereire niguo twike kiria etwikite waro agikombe giki ukona gikombe githaka muno no doe process ira gikombe gigakinya gitwike gikombe ri igereire ko tota indo ungacha bania na mundu aharata maikore murage karugano umenya kuria Ngai amugereire kare umite uja umuthe maikore wabe no gaijo nenda gitare Kimuria Jenga muno ndaje no agwetereire ni undu wa kuria kuinamanio rorio mundu no wa miaka 30 urio inamanio roro prostate no ko ere nyibu benign no ko ere cancerous ngimenya kere tene ni guthondeko ina mathugumo ina maundu maria mokanagia na maundu macio na jento ko twinaka tukairia udeyo especially for arume arume twegwa muno wangu thibitari muno na nie ndingithe karume onani hakwa ni hau ndingithe andu muthenya umuthe maiko twenda kwaria horo igi mental health na taru kwina maundu muno maingi marekeka maundu maria marekeka maita maingi ukarigwo mundu ucio ari nomo kani hi muno kore na stress atuke depressed na atuke ni arwarire wewe twina mugeni Jackie Carl yuka ndamenya gukugweta wega karibu sana thiini wa Kimuri kuri ara marakuna na ara marathikiriria magaithia rucini rumwe muriega athikiriria umuthi hama ritwa njitagwo Jackie Ruguru wakago makiria muno ngoragwo honokete gakena ni gukorwo ndi haha muthenya wa kiroko kia umuthi ndo wa Kimuri twari horo wa maundu ma meciria ndio ni wale marwarite murimu ucio tumonye ni kuri mwihoko na andu mamenye ni kuri mirimu ya meciria umenye nduriwika na no wone uteithio we wana corona thina wa murimu wa meciria uguo hana ri tia dana corona guo thina wa meciria wa mbere ni wetikira wina guo ugacoka ukamenya uyu ungiota guikara naguo wa mbere ugetekera ugohoro wa gwetekera wasoko ukamenya uria uguikara naguo ukoretwo na thina gwa kahinda kaigana atia guga mako kamenyirwo ri thina kamenyirwo mako cira hitukire nyandikitwo ni Karatina University na he maundu ndekaga maundu ungikara thi na mundu wa kawaida akauga uyu ari muguruki ndore igwa wega we gikinya andu niguo riu hamenyekane ndina thina ngenda kwiyuraga ngenda kuraga ciana ciakwa riu hau niho riu mamenyire hena thina wena ciana cigana hindi yo by that time wena ciana cigana igere kahena kairetu tũrĩ twĩrĩ
ndahe rino wao nikiga somo esire ndikatenda kaidi katoka kinyado kenda kuraga ciana ngaigua riu ndire kiene gutiri mundu urahota kuguo uria ndirenda ngemena koguo ngiona riu guthie hoya handu kamukawa nime gwakwa hoya handu kamukawa ndihurage riu hau niguo uria unyandikite unire uni arenda ki uteithio nona uria unyandikite no ni ndenda uteithio angikorwo mundu haria njani araigua kinyite ta hau no nio hena undu angiteithika handu ha gutiganirio no agi uteithio riu ndagiteithikire last year ndagitari wetagwo Dr. Muigai ura wa Pasire ari ndagitari wakwa haria Mediva Center ngiro ndina murimu wetagwo bipolar disorder bipolar disorder ni murimu ocho niki ni murimu wa mood swings mood yaku kwina muthenya ikoragwo iguru na kwina muthenya ikoragwo thi rira iguru ngugatia wina hinya wina no wike maundu maingi ndungikitheria atishiragia te mood ni uhoro wa wendo we ndori ria doito asking for a friend ito do ugwa mudo kigwate bosi mude na mudi jeruma wona uria neganiria ndo guko lingana na uria ikomire hwaini no mundu ena bipolar akoragwo na ndagikidiria ena kai ndagikidirio muthenya uria araigua ena energy nyingi na ndangirika no hore andu mundu ena bipolar tuge ta ningi ukire njigio muthe munene ndaranjira njike undu ule urugamire ukawe hareiye nduka njugite umuthe ndirenda kwirwo undu na ndigwika uria ndirenda gwika uria ni ndire uria ndirenda koguo nguge ngubangite program yakwa guthie karati no university umuthe njike nona ni ndebangira munene ndangioka kunjira uria ngwe hiyo utafanya ndio ni munene wakwa no muthenya ucio I feel I'm on top of the world. Wewe ni munene wako leo muthenya ucio. I am untouchable. Na these urakaraga ihenya muno nigaga nyamu ile citagwo outburst. No ugure mundu by the time walikia kuhura mundu ucio ri niwe kile kigo ndo atu makarigo ni gucoka kuna tauma we riu rire ucokaga kumenya niwe kakiundu kiurui iyo niyo retwo depressive ukaigua uru ugaideka ate andahitia ukambia kuimena huko ni kuirira kuimena kuinyara riu ndo sema cia kenyara na tu toro ni raigua bado mundu na bipolar ni iguaga enaga pride ndingethi kuga ni sorry riu wabagia thini waku ukino wihingire handu ni mwigua kwina andu mathia mikawa na matirihaga ukehingira rumu gaikaku kugwa trenda kuikaria ri twenda inegeneria mundu no we wika ndenda kuikara ndika ni uri uraigua zikana kwende dina outburst my son kwa 50 yori nyumba sidigi 50 surely kiora nyumba my son shoge munini yake jera oyo munene tagwa Waweru akijera Waweru alikuwa na shilingi 50 naona agiririkana hana 50 erorete tanyitire mwana ucio ndamuhurire by the time ndazikana ni ndimuhurite ri ndaigua ri hundeka atia see that guilt ukaigua winete winyararite yeah okay wamiroho Muthoni karibu sana mwaka mwero weidi aria marakwirora na maraguthikiriria hena andu matuhura muno na maiko mugawa aria mararona yaria mathikagiriria kufoto kibageithio ni mwaka mwero okay mwaka mwero turiganite o mwaka mukuru December ndizo kansa Beatrice Muthoni Muraguri na ndakena muno kiroko kio muthi ni gukaringi na andu mamenyeti kanjura nieti kanjura uyu wakugama kiumbe kana kurugamia gitigia uteti nie ndi mutaramu wa mawigwi ni emotions kwariria horo wa maundu tamasha njaki arariria haha na utarani wakwa ti wa gukira ngambe ya utarando utarani wakwa ni wa kwenda na gucoka cukuru ngahurwo msasa ngathomera masters degree in counseling psychology nigo ngahota gutariria andu marakona mitugwe hano ntondu wake akorita
kaundu kau Jackie arareria kiroko kio muthi gukinyaga atia mundu akwa hana uguo mundu tocio no kwa gitangikirwa atia tondu maita maingi njenga tuna andu acio twaikarania nao guku ona mundu ucio no akwa mutumia waku no akwa muthuri waku no akwa mwana waku no uria twikaga ta andu turigiceirie ri uyu kakuga mundu ucio ni araguruka na gutire hindi oru ungithondekwo na oru handu ha kumahe wendo ria wagi no ko ukiheo no ri kana kumahe ukinyukia makinya maya mari no ko maikinyukio ri ugakora ni atengera muno gutua cira mundu tocio akarekererio aikare kithiake so ngoragwo ndi mutarani na ni ndakena muno kio muthi na nyambe njokie ngatho he baba njuge ati twathomaga na Jackie Kahuria Girls High School ndari mwaka umwe mbere yake oyo yes aumire 2002 ni ndaumire 2001 ni reunion na tunache tumwachamania kimuri hii asa ona twanegera muno na hagira tora tatu kuona tukwirwo ni tunegenire muno tondu we were catching up tondu nditwacemanagia muno riria o mwarimu ejutire ni athiaga akoya andu aria mena kiheo gia kwaria kirathi tugasemania hau tukerwo kaundu keho ndienda kwa twanegenaga ndienda kwa twaherithagio twasemanagia ja muno monito sio na monito tondu twakota gukiaria kiria ruge wengi diaspora no nitwaina kiheo gia kwaria na nikio nginya ndaika ni turaria haha uguo no tusikomweta mwana noise maker no kiheo mwana noise maker twaina kiheo gia kwaria na nitweta guja tondu wa kiheo kiu ri tukeheranio na andu aria mataina kiheo kiu mena kiheo kingiringi kia muthemba ungi twaisemania jana Jackie ucio niguo thogoro ria mwari hagira kimuri ndu inegene na ndio ya leo tuhotete kiheo kiu gia kwaria ri twagika kindu tawo packaging professionally turoka tikonegena ituraja hau he kaundu Jackie agweta auga atiriri mwana wake ni kuorire ciringi 50 nyumba gwake yes na mwana ule mwenye akiuga ni kuonete ule munene muthenya after days ati ni kuonete ule ungi na ciringi 50 akimuhura bara ya come and see and run away ukaimone na nitocokete gukorwo tukigua maundu maingi muno ati mwana ni araitire iria nyina arekira vangariko aramuhura naguo mwana ni arire ni athire ate ciringi 10 kwa gukorwo ati bipolar disorder no ikuo muno thiini wa society no into na tutiui that is it he kaundu uga auga atiriri riria ena condition ino ri au paritaga maita meri nikeretwo bai tiuni bai ni maita meri na riria atari eno muri ndungimenya akwo parita mundu uri ungi no riria iguru fiu eta riu maniac stage akoragwo ona ena hinya muingi muno akona mugi fiu mwiroreri akona guti mundu ungi iguru riake na niguhe na example njega mwe njuge nita muyetu wina bipolar ndahikite na rigi ndakoretwo na mundu umuritie riu maita maingi yitu ni manyitagwo ni gukorwo na kindu gitagwo riri gwecio ya iko no hiki munene muyetu ucio no athiuruke itura igima akiragia ni andu aigana na maenda kurugamirira hiki wake no athiuruke itura igima akihoyaga thabia cia rurinja tondu we in her mind ni arona uhiki ucio wekuo ona mundu ria muhikia ri ena ke hakiri ona nginya ni makinya andu makahata maraniria no riu ni state yo na hindi teno ri ndakindagiria na kaundu kanini ri kana ni hagio muno na ikio igua Jackie ni aurire mwana tondu wa ciringi 50 ciurite na riu tigana hae uga ikinyire handu agiteithĩrĩria riu agiku down ri ni angiahurire mwana ucio urage dirikana kesi yare na guku Kirinyaga mutumia wahurire mwana akiuraga tondu wa kura ikorofia atamuhete inyonyoe ikondo mwana kale ikondo gitago inoria ngui riu muradio horo ario no ukona riu ri undu uria ahanika ri akorita gitire ahanika ri na correction measure yayo ri ni iguru nathi tondu ona 50 shillings utaikihota kugura mwana haro ya 50. So what am I trying to say? Ruge kinege dukio kia ciringi 50 dukio gukuga to ugikunyire I call 50 bob ugerekanitie na moyo wa mundu jenga koguo ukora mundu ena emotions iguru muno na mundu toyo nako ni mwanake ni aona ari manyitwo ni kaundu kauri marutaga sati akayuka thoko
akabia kuhead lectures ko na you find that adamu the boy uri uti mundu takona passion yake ona kawaida he passion yako iki ukire thenya yacio tukondiri tugwira wa riri ende ane akido kwa riri horo akinike yukenagia mundu tocio rake na kona passion yake koguo amwe chance kana anyito ni kiundu kiure akone ni akona ka element gaka gote tiri you can imagine siasa ya kuhura thoko akone ahunjage mundu cia kuhunjia riu hari ari kurukirida aigwe haja ni atandeka ngai one nyina ajoge onye dole yobu one nyina ngani wa hera suka dei kiri to ne dutire guo mundu cia akemena agathie na gaikagi no ikare ginya wiki igire no ikare ginya 2 months the few dose yani etago dose yani chini ya maji kabisa mundu yo kinya riu tondu taturai na fata muno muturaini wake kona enda kwiyogari bayakamba karega namo akone ndete muthuri wake muno kana ndete mutumia wake muno ri handara mutambura ako mutumia na ogiragia mwana ri aona mwana okite kona tariki na niyo kite akehingira akoni to horo wa kwaria gwake ri wakorwo kwi aragia ina salad speech dararia muno mwesiria wake ri wako we impaired daresiria ukona very obvious things tariu akoni mutumia mwene nyumba ri kawaida mutumia mwene nyumba aruga irio na asafu family yake ri kawaida ni wona mutumia cene katia ni heria irio cio metha iguru ino ne to basic things dareka na riu ai kondo adasadi mundu wewe mutamuthuri ukambia kuga mutumia waku ni ambia kumeria hea ukaigira riu na style ya muthuri ni urairu haro ikambiriria so what am I kuga atia maundu maya mekuo na gutire hindi gutire undu tambagiriria utafaria bia nikinya rimwe na kwambagiriria na akori ni ta kaundu no kwa ni Jackie to manake Jackie ni ndimwe a very happy guy kayitu kari gakemikali ya muno koni dionete rutocio no tukona kondonete ndiamete ni kikiu but the thing is kuligana na utaalamu ri maundu maya mako thiini wa nduri akoni to horo wa thina wa meciria ri haria andu matuika diagonise kana haria thina wabagia kuonekanira ri ni late teenage na hau 18-19 years na ali adulthood 21 years na nikio gothia gatereje tikiria tu nyongere tondu tuyukie kuri horo thina wa meciria dena madai wo nyoko ya na example mwe kwa itura-ini yanyu ate mugaga ngani athi university ni arogirwo akiambia kugania maratathi amwe matikoragwo dienda kuga ati gutiri urogika ni kuri urogi no you find that haria mwana abeya ku engage na hakiri muno ri ni hori wonaga akohega thina kare hithite ri ni agatuthukaga tondu angiko wina kandu insecurity jetagwo wina diathesis ya kathina fulani ati wina kaundu kau no stressors maundu meme kuthiurukirie maritu bangiukari no undu cio karuga haya waikira university re kana waikira college re umenye this is the first time you are becoming independent na neho urageria riu wika atia akondu na university re urageria kuhasu wone muturiro uko hana rigi maundu no maya gukinyanira ukambia kujitwo ni stress kwa ikoni waina kaenda ya thesis kana kathina kauge thini waku akambia gaka atia akaruga adeli tole makambia kuga atiriri athi university ya igiro iraro ararogu ego Grace wage sherauga ati na jugaga ni kurogu no wandika arauga nyona maundu macio Grace yana kwa mage ni ndenda kuruga mataki mutaramu die kuruga superstitiously ni gukoragwo na undu tocio wa wina gathina kau you use Jackie to nwetu nake hao Jackie nwetu ina ka huya miaka 3 na gutindo tocio wonekanire no taigwe haria Jackie ara undu cio uronekanira ni haria riu abia gwicio horo wa karia abia gwicio horo wa muci as in stressors around Jackie ika amplify kaundu kau ethiini wake mugamira hau na nijui ndagitari no egotwira difference ya bipolar na schizophrenia schizophrenia ni murimu wa kuguruka meciria no nyagwetwira makiria yakithi twende atiriri we wacokia maitho na thuthari urona tohoro wajiriria acokia maitho na thutha ni ngumo cokia thutha hanini ndikanaga ndi college ndambire ngithi college guthoma cabin crew air travel and related studies with director wetagwo Mr. Gaku
ni aturage tagaciari akwa kamera ni kairitu gakari ndiona tage biu mundu ya haria Bazaar Plaza ni o 10th floor hakuhe TSC ndio kwa ndo magiro muno cross kwali na balcony da balcony dathi ya mwanya-ini wa balcony garugama mwanya-ini ucio ndwa mono ucio ngi ndirorere andu ki kuria na ndakenaga muno nao magikatia makwiroreire makindorera ni hakwa ri ndionaga ri undu munene no arata kwali amwe monaga ndina guts tuirume muno no kuna aria monaga kaiti tukaka Kennedy no director shakinyira handu akiraciari muhiti wa mwe ndamwira inuke mweri umwe mwambe mumuntu ariku thibitari athi aiko counseling ngitwaro counseling kwa daktari ukoragwo thika level 5 Dr. Kitili guciria tene titari uria madagitari ma accepted mental health undu wenda njirire thina wakwa ni uriku weugire uyu ngumuhe dawa ici ndakanage kunywa ki anyuage dawa ici na ni ndiri mutheshaga cindano ya mweri no ni ajire hati na thina ungi ndinaguo ona ni ngigiathika no ni hakinyira handu gucira mundu wa bipolar ni akoragwo rebellious na niona ndiha stage yo ya adulthood au hakinyira handu ngira mathi ni ndaigua ndi sawa yete pio digo dikonywa dawa ici ringi undu cianywa wo muthenya ici dikonywa ringi to ndika kwihindi ndajire gicagi kahuhia itari dawa icio mathi akinjokithie coka gira dawa icio ngonge ucoke gwacuguo nyono horo no aritwa koguo ni ndiathire na ki ndiathire na mbere riu gwatuikire nie gutiga kunywa dawa no ni ya contribute ni ka trigger alafu after a while I got into a marriage gihika ule adage my friend Beatrice Auga kwa bodu metago triggers modu hapenaga in your life either they are stressors kana ika kuhinyiririo kaigwa riu ni okuguruka literally gucideni ni how dakirorete I was in a violent marriage ndena gikeno na ni ndona ga njohetwo wanya utie kindu kiuruta muiretu kuhika atari wera those who understand kugo ndari housewife ndaigwa ga hinyiririo kugo maundu macio magitrigger maundu maingi muno then we separated ugeciria ni gwikara wiganire ri niguo maundu moka ri ngona ri maroka maingi ngaigua nogete single mom children kugucaniria ciana ndina wira I have to balance my social life waikara kihiko-ini kaide kaiga na ni drona daktari karibu sana karibu ohoro ni usaciri uyu na ni twakena ni gukuona tondu riu ni turamenya he maundu meri matatu tuguthie tukimenyaga karibu sana daktari. Thank you. Etagwo Dr. Jage Kumansa. Yes. Karibu sana ni daktari wa meciria kweli kana kuga daktari wa meciria ni gutariria na njira njega ndio eketu ugeithanie tu ndagika imwe niguo nake Jackie akorwarikia aroria aria mwebariritie mundi ni ngumukethia mwaro na mukethia mwaro tondu nie ni mwembu ni baria kiembu ni tondu ni oruga ya mami ni mpeta kwa daktari Njage Komanda kithungu twetagwa psychiatrist no ingi tukiaria ruga ya mama no tugire ni daktari wa mirimo ya meciria na nio tukwaria umuthi kana nio tukuthie na mbere kwaria uboro wa mirimo ya meciria nigetha tumenyithia andu mirimo eno ni ndui yukaga atia na nete tungika nigetha tumenyihie to tutingiuga ati ni kuthira no kunyithia no tunyithie yes ndingithira no tunyihanyihie kunyithia no tunyithie no tingiuga ni tukuthiria ndio. Asante sana ni uguka utwire meri matatu turaririe uhoro wa bipolar na Jackie uma handu ha no wahika na riu muturira waku na muthiri waku no wanjia kuma hau gugithia ati otoria kiko gikoragwo kiga muri eri tu
Murieri muti muragia mwana murieri tu no riria ciana ciambirie gukari ukiambia kugia ki gucanio no tuge gucanio yo kire tondu ndai na bipolar ndina kiogo ndira andu twari athuri ri nyumba waingira tha thito muthima ucio ngukala mugwanja wewe ugoka mugwanja angira tha thito muthima ucio urenda kunyonia ura tugikara uguo niguo ndakiri no haikinya andu ngiaririo ngicenjia ngiona we ndaracenjia no roka icio bathi ni wona kana kaga guka tukagucania ni akuvona wewe kwejo muthe ndikoinoka ani eni ona no ni ndigikiuga ndikoinoka tondu ri ciana cieko ni nyumba tena watumia ni cio no haithiru riu ndaikarire kihiko-ini kiu 7 years anu yatumia twerago umiriria uria kugu hiki ukero umiriria na undu ungi atumia mekaga guciani urarehe nginya thina umuthi ni ati umagiriria na ndurashare ndukenda kwimuka kwa nyuma ciuge kuhano urenda kumunia everything is ni kwega pio no we ni rako affect nicho share it ciakwa nicio stressors gedipuka after 7 years ngimweherera ngiikaria ningiguikara ta single mother is very difficult kokere maroiga batirenda gwatho acio ni acio kuna aria maugaga by choice na kuna aria maugaga by circumstances ate guko ni kwa hiyo reke nditha maisha makwa na maciana ciao ndo no guthikinya na ciana riu muda ya muthuri ne hera no runo no watigo we single no muhakorere ciana ici naga muthuri ni arenda ciana ni muragucania mukoreri warumi ange maramenye no marakwenda yakugurire thimu wiko kinu no wena maundu maingi habura rwaga no umwe ni mathia kuingia maingi hari ni ni tani njira andu ni na ciana bakajika ona ni uko itanite we no uge na cio by imagination je ho by the way muthikiriria triggers igituka nyingi gwiciria riu ni ho riu hakinyire handu ngiambia ku react rĩrĩa twa separate ri they were on top of the world no atoria ite mundu giki ndirika ndaikara gukunyara iguru I was not living reality na reke ndimwere mundu na bipolar uginyita besho uigire supermarket ikegwira no ugule kila kindu gia supermarket na ndurake ni nyumba ugure ngiyendia nikire na ndamina gwakwa na mana makwina fridge no negi hare ya 53 nigugura nyumba niguifanga nayo nigumena badai no wikoraga nyumba ona mundu cyo ikara comfortable no bado no yore yogerera mathina na ndusovaga mathina macio tha icio ureka mapile iyo mathina cyo maigi hari kuga ha gumirira ha na ndenda gushare riu ukahitana ukamira hau ukamira hau tondu riu haha ni hakija handu rathi kauga atiriri ati andu ni mauga ati wewe na kiongo kihitanu nyorugire kiongo ni waturehe handu wari uthecagwo cindano o mweri no nyuage ndawa o muthenya na ni no ru handroka ngoria ndagitari atiriri bipolar ino tureta bipolar na kuguruka kuria twita kuguruka ndise na githungu meta schizophrenia to sitigithukariria bipolar ni ki twajiririo tugo na bipolar no guruke na schizophrenia no guruke tuga ni mirimo ngorani iri yonde ya meciria na ngorani ni ati schizophrenia kiugo kiu schizo gikorwo agikiuga kugaukana maita meri schizo ni kugaukana phrenia ni utombo yati utombo uyu ndurarutithania wira uria kwagirire ni mugayukanu kugo ni ta mundu utaramenya uria akuga no uria we bipolar ni akoragwo akimenya uria akuga no agakorwo ringi ni arosha maundu iguru makiria na kwende meshokagia ndi piu
agatuika ni akwimena riu tuge mundu wa bipolar onake no aguruke tondu kundu ungithie guru ukoneka no thiere guru makiria na iyo te kawaida ti nomo nuga tuka kiongo kiwitira ruta wira yonde ni mirimu iri na tutingiwa kweguo munene kana mushoku gukira uria wengi ni mirimu tuga ni menja ni mirimu menene mone ya meciria wego wa bipolar ni ati muno matishoka kana mbi schizophrenia wole okuthie wikarite orwarite mwaka wa mbere wa kairi wikinyete miaka 10 no kinyira vandu ngiona mundu ni arosa mbwe agikagira kiongo no were mirwa fiyo akatuika no ashoka ndi no bipolar no amekare matao shoka ndi no ni arwaru kogwe no ambuge schizophrenia no erete thina gukira bipolar no ana bipolar iri na ciacio tondu togu kwigwa ukire mwana gwikarania na andu wata ukinya vandu ugeru maisha mama ne makinya mwisho wana no gweciria right gukira schizophrenia kogwa na bipolar iri na ciacio aria maina schizophrenia maina mathina mao na ngorani ndi fata muno ngorani korwa fata kwenda gitari kana wi counselor nundu wa uria akumuthondeka amenye unia amuthondeka na njira iriku no ke murimu yonde ni mirimu na ni mirimu tutangenda ukora twinayo kogwo tarugura goro wa severus itweka tertiary nayo kuruka kuna kutwa na gado makiorora ri utiganu waguo na bipolar niki tuge gutie mundu utange uroka na gutie mundu tange kinya stage yo no muno kunipendaga na utethio lego ogutethio iyo ni arauga no areza kwa shindano no kanda gitari na shindano yo no ari bagambesha kwi andu matabataka kunyita utethio tondu ringi matie na mbesha kana wana taruri mwe kurakora kwa thirikari arigitani ni magomete muno ukona ringi ndwe na bare ungio no tethio ringi ukathie kwi andu matakumenya ukuthondeka sasawa kana ringi no gecirio thio kaboerwe tondu te kristiano muno ukayiro moko kerwa ni korogoro getwe no getekia ni korogwo kana ringi wana ukathie ugori kuthondekwa ukaria kuthondekwa uria kwagirire ndio ni diagnosis yes nikyo mulimu jiza ukiongerereka kogwa na mundu wa bipolar karia kuthondekwa agakinya vandu atuike natukire mundu wa mana kana mulimu no toririe nejo itekania gutuingatai he maundu tugweka gutwiria haha common mental illnesses ino eyuma eo wake gwetwa schizo kana ugwa ni kizo schizophrenia kuna anxiety na panic disorders where bipolar depression eating disorder substance abuse and addiction post traumatic disorders ndigo yutwire hali mundu uratwirorera ri hi mundu egere augatirire ai unatuikaranagia nake ri aya ukorwo ari kaundu-ini gaka tondu tutigakwetu ati no bipolar na gukorwo hi kwina other mental illnesses neo twagwe tohoro wigi taru venereal severus iri ukariaga ati guthondekwo niri tuma hihi uguruke ruke ndukia mbere tukiario boro wa ugima wa mwiri twa bipolar kana schizophrenia ugima tuge ni tamu inyitete maundu mengi muno ugima wa mwiri kana ugima wa meciria tondu niregwitete kwa mungienda twario boro wa ugima no te digitali turathondeka andu turenda kwariria andu aria maikuria miciiri nigetha matetheke riu mwena wa ugima wa meciria kana wagiriru wa meciria no kuro ringi ndwiganirite na ndwi murwaru no wina kathina no ndwi murwaru undu tungiuga twina murimu wa meciria wanaguo ni undu wina bata na kwi mirimu yokaga ikethitha ukegwa mundu ringi ndakamene iguru ni cerete muno kani ambatite na kathie kuthondekwa thiete kuthondekwa
high blood pressure niguo mamitaga no twaroria gitumi aina tumaundu turamuthenia na gukundi to stress kwa andu mauga kama ena acid da no kegwa ni twikire ironda cianda no amuroria na kiria kirareta murimu ucio kinyagia murimu wa ucago wa cukari diabetes watakuigwa riria mundu athi retire ukithikiria ndio no cukari ya wari ukuona no uime ni ticionde ireta wane meciria no gwicingretwo ni meciria murimu no ucago wa asthma yukare mani kuhuhia wani uringi ni ireta wa mundu ena tuthina twingi ukona meciria mau matie no gima wana mirimu ya mavindi ireta kwa arthritis ukausaka mundu ni araturwa ni mwiri wana homa ciengi itathiraga ukona mundu ni rhinitis ni arekara gitivaga no kona gati ni agire homa no kiumo kia omeno ni kathina enako wana mirimu ingi ya ngothi twitaga dermatitis ukona ringi mundu ena tutunda ni arethwa na ni kathina enako iyo ni murimu twitaga psychosomatic at the mind ni tumaga mwiri urware na icio ni thina ya andu muno tondu matura kama thiecaga thibitari kuthimwo na murimu ndukuoneka ukambiria kana mundu toi diagnosis kana ucio niguo thina uria munene muno tondu riu mundu ndaramenya wana ta kuriwa ni mutwe uwe ni kiongo kirakuria na kiongo giki gitie na thina ukavurwa mbica ya kiongo ile cietagwo ma CT scan kana magnetic resonance na gutie kindu kironeka koguo kwini murimu wakwa ndurironeka yukaga na mwiri no ni meciria makoro makirete thina ucio na andu matumagira mbeca nyingi muno na makathie makithimagwa wanahota gwika operation ya kindu gitarivo na no uramenya operation no thukie makiria kumbe uhoro wothe urauma na meciria kumbe tukora twina thina muno urugamira hau yes ino igwa tareke tuikirie tondu uhoro ni urituhire na ni urathi ukirikagira ati no ukorwo nginya ukinyitwo ni asthma na ndacoka kuyuria atiriri muthuri wa aritaya umuthi aikinyia mweri wa kanana atiriu niguo cumbe wa iguru diabetes ya iguru kumbe maundu maya mothe maranjiriria meciria-ini reke tuikirie muthenya umuthi turaeria horo wa mirimu ya meciria na tukaigua meciria nimo macoka kurehe maundu mangi maingi ni tuguthi tukiuranagia atiriri ni tu maundu turiku ungiona hihi kuri aria muraikarania nao kana ututhikiriirie uigue na ng'ania haha he mundu turona akija na he mundu siri horo wake o wakwa umuti na rura kigo kia turatwaragia Michael misdiagnosis kimu ni kio kuhiria kigo kiria ora tulioraria ria togo twagweta uratumira mbeca urathondekwa arthritis no wina kathina kana tabarira yake muri tuikirie tucoka kahinda gatari kunene